aba batungire embibo y'ebicoori erukwingana taani 3 hamwe n'efuka 100 okwetebekanisiza sizoni kandi omunyishengyero abashabire okuhinga ebyokurya hamwe n'ebyo ebyokuguza. Chairman no kuhinga kuba twatushine ebyokurya nk'ihanga twatwine security okurya amahanga nkaga Sri Lanka president wabo kuyabaningire okureta kwa fertilizer ku rugaheru bo tubinita karunyi nkeritu production y'ebyokurya yakyendera cyabaretero kugira enjara kandi bayekarakaza twabebembezi shemerwa munonga kandi kureba abamemba ba parliament nibo babasha kutekatekaho abantu babo na munonga ubwembera nko kwegumira umusiyona kabasa kubahereza embibo n'efukeraje byari kandi bagitobire burunje njure riyo neza kugwate bagitwarete sima munonga nkanyandungo parish kureba ngo batereze embibo twaza kubyara kandi tukuza kugirya. Omunyishengyero wa MBARARA City South kuyabana hayo ebintu ebi yagera ngo buhinje n'oburiisa nibibangira ihanga okutunga ebyokurya kandi okuhereza abanya-Uganda emirimo mingi. Kuba Nyamitanga division zezo tuzire fukanche abo kuba abantu abinyo omumyanya egyo tubakora tubaruma agriculture tubinita kali okuhinga so tubahire fukanche efuke nyingi zigire Nyakayojo kubasima mwena obutatware ndwano hari ningira haturiya leta kiriho kugira ngo gakariyo wananga obusinje butahire kandi ntunguka neza kugenda omumisho. Meya wa MBARARA City South yayihanangiriza abantu abatunga embibo ngo batakagirya kureka bagihinge babase kukanyisa ebyokurya. Ekicoori kimwe kiti wakibyara nokiyamuhikira 5 so mbwenu tusima munonga kandi egi n'entandikiro y'obugiiga bw'ekicweka eki nomukura ntugamba ngu twombekere Kagaga manya Katukuru manya Kinyaza manya Kicwambirwa rona n'ishomero manya Rwakishakizi abantu bakushekinga omuti ate bijuma bikaragara tukabyakira. Abatunga ebintu ebi basima omunyishengyero ahabwo kubashakira gashakwa mayiko tumwakire.